بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خودت را سر و تفکر با حرف خدا جاره کدی سکان رهبر تیوی بون مهوان مالا و سیدای من الحضور و ده سیداوم خیراتن خير خضر خضر جوار زيبين إن شاء الله. أجمعين تماشاوان هجا برسي خسارة تلفوني كارم بپرس سیدای إن شاء الله برسوان أي بزندي بده و ده بشا دویم دجی معلوم وک هر دمی پرسیوه سرای واسه به إن شاء الله أمي بگرن و بقاس دماما مساعد به أمي برسوان پرسیوه جی سر بزندي بدن. سيدا بريا كوز برسا بقرم معلوم ام دو مهيد كفن سيماها يعني رو چارشمه سري سيماها معلوم قالوا دوان سيماها ده تناف ملتي ده هناك سيماها روجي دقرن سر هفدو رجب وشعبان ورمضان يدن سري وهناك جنافرة دقرن نافرة ناقرن روجيا وعبادة اتش بخيره بذكر اتش بخيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم سيمه مها رجب شعبان رمضان. بله. مها رمضان اسكو مها عفوه مها بركته مها عفا گناه پیغمبر مدوی ایک رمضان بگره بدوی خو به اعضای خو گناه نکه حتی وقت عید بسلاته هوی نوش دیا خوالدی به خدا بتون گناهی عفوی گناه دوشن ان شاء الله رمضان دوی شاخص کنیم پرواز کن خیر و برکت رمضان یعنی بی حد و بی حساب خدا قرآن کریم ده پر مدح مها رمضان که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن مها قرآن یک قرآن تیا نازل بی اجازه خاطره حرمت قرآن خود تعالی عبادته ویش پر بخیر کردی قات اف مها رجب و مها شعبانی چی مقدمه رمضانه بني رجب مها اشهر الحرمه خدا عز وجل بما صالح خلق کریه خدا تقدیر که سال 12 ماه زبان 12 ماه 4 ماه اشهر الحرم اشهر الحرم يعني محرم قدر قيمه هنكي جنات قتل وقتال تدي حرامه قتل قتال جنات تدات زمان الجاهليه تداجي دهاتن تركن هذا انسان قاتل بابي خدي قارش ندبو دوان مهاده دوان مهاده خصوصا تابيد اشهر الحرم ده بله بله اذا تابيد دوان مهاده انا مثلا كروه چهارشنبه اول ماه رجب ماه رجب اشهر الحرمه وزو ما هيك عبادتي دا بخيره طاعتي دا بخيره روجي قرتن بخيره بخيره وزيترز ما هيدني مثلا الصدقه والتبليغ انسان مر بدعوام كبار خدابه بال اتباع پیغمبر و بال عمل کناب قرآن و سنت پیغمبر و به شریعت پیغمبر مر انسان توصیه که وانسا عمل بکن و حاصل عمل قنجی بخيره تب خيره وزيتره اما دوام بكن ده برسيمه انا ميسا سرسيمه هبسكن انكيجي دوام برس تماشواني خو بقرب ان شاء الله اما دوام بكن ان شاء الله جيموشي كلامكم بخيراتن السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة برسك سيدة راب بله كلامك وسيدة المسألة بيرجع مثلا جرى الأسعد والإسلامي أو مثلا صار بالإسلام كان مش فلان جابنا كسر مريض كان شيء يطرمها كمان بجرى هاي هذا مريض شيء جرى بيجي كام سيدا برسين ان شاء الله هذا جرى اما انت خدي بين خير وخشي شرنخ كلامكم بخيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدا ببانيو ده مثلا وقت انسان هري امي بيجن بانيو سري خوب شوي جبوني مثلا دست الميجي دست هوا بتوك شاوايا تمام كام سيدا برسين بله ويا دوا مثلا انسان يقوم بيشن قزا دكن ويا دبلا ليد مرن ملت تيشك ميشك عد بسرجي و يعني الديني قلا وانا اوجي شلويا بمن خير خشيده اهلا شو بس سيما هيك دوام بكن سريد بخوازن معلوم جاب سيمه ما قول رجب ما حرام سيمها اول مها رجب هي مها محرمه عبادتها تب خير روجي كنا بخير حتى پیغمبر مد حقي روجي ده عمومي ولا ربيه كي روج كي روجي بقره خير تعالى وقدر الشرق وغرب الدنيا ويج اجر جهنمي دورتك ود عبادة عبادة وك عبادة روجي خير تعالى روجي حستك چونكي خدا به والصوم لي انا اجزي به
عبد مكروجي بقى روجي زمرة أزم كافة روجي بني حالو كي لميجي عبادة تبس خدا ما خدا قلت روجي زمرة عبادة دنا دباكو لميجي دا مثلا زكاة دا حج دا إنك عبادة دباكو رياء قريب كبي أما مثلا روجي قرتن إنسان برتشي دبا زلول دبا مليل دبا هذا رواية كده خدا نفسي را قلت تكيمة أز كيمة تكي أز كيمة قلت تتي أز جقا عذاب داي أز كيمة تكي قلت تتي أز نات يا خوارج برتشي كريه بنان برتشي كريه زليو قلت تكي أز كيمة قلت ربي مني عبد مني يعني إنسان سخا كبير ليه يعني فهم هاك شغله نزل يعني دوام ما هذا أصد روجي ده بازدي شون ده إيش شعبان مكروه قالوا يكلم إيش شعبان ده مثلا ما رجب ده yani Peygamberime ana her simar selam ne girtiye. Peygamberime de afdali roja Hazreti Davud'e ruki roji digir yek fıttırı. Yani mesela tır rivayet. Yaji ayamı bit. Ayamı bit mesela ku 8'de 4'de 5'de. Ya dişemu peşema böyle. O ya cümle bizedir bir lakin tabi mehil serhe Peygamberime ne girtiye. İn kelim sakirine adet ya ne tavsiye Peygamber'e. O mesela ana du Recep'de Şaban nece eşhurul hurme. Şaban Peygamber'e medbe carhe Hazreti Ayşe rivayet geldi ve cana Peygamber tevvek Şaban roji digir. Cana roji digir medgo hevd fıtre. Kut fıtri medgo hev roji digir. Ahir evi jibuk Peygamber digo belgin gibi jin ev Şaban ki nabina Recep ve Ramazan tabi Şaban. Nabina demeyi mezin değil. Mesela demeyi mezin ki Recep eşhurul hurme Ramazan şıkma Ramazan'ı afwa günahı. زوج ملات جي خافلنا من بروجي قلتك وأوجا دايرو قيمة جراية وهم جيجبو خاطري أظهر لما مقدمة رمضان هنا جيبو إنسان يعني حاضرك يعني ببن أوك بن آلس ميس بن أوصور ببن سر عبادة رمضان أنا مرق أخ كده باب زويالي مرج دوري دا باز ندا مرب كاندري أرخي دبدا يجيبو رمضان بري مهمة yani bütün günahı insan affediyor inşallah da neyse Ramazan'da bir bazı gün Allah Azze ve Celle günahı tabi affediyor beribe gelmez hazırlık ya Ramazan'a roji girtine azvederi sadakat Ramazan'da Peygamberimiz Ramazan'da bir vakit bay simal bu bay simal bay kudbara ve alameti barane çavak barane barine Peygamberimiz sadakat da yani sık daim camiru Peygamberime lakin Ramazan'a ziyarettir camiru جوار بروي هاي مرف حتى كربت van her semada tövbe, istiğfar, günah ve qanciya bir insan ara. Zikru, tesbihat. Zikru, taatu, ibad van fikri batıl, hinki insanın fikri van batılın. Merbe sebebi hidayete yeki insan ki Peygamberimiz Hazreti Ali radıyallahu en yehdiyallahu bike raculen vahiden hayrun leke min humrin na'am ya hayrun leke min dünya ma fiha. Ya Ali eğer Kudrati Teala yeki insan ki bite hidayet ke iştaras dünyayı tebkhiyete yecib van geriye devi sor kulba ara per kıymetu bخيرته yani ana memleketi meda akide insan perhane akide yan xarabune baveryan kıyameti ha buye had ilahiyat da divan evkada ha şeytan meytan derine kede ya divan evkada teş Hazreti Adem haberdi. Kudrati Teala Hazreti Adem yani emri bütün melekete gidiş Hazreti Adem'la secde birine. Hatırını hinki nabevan dindar güya van fasık facri İstanbul'u Radbin ben zararına ki Seba Adem halbuki Seba Adem şeytan Adem ra secde nedir bu şeytan kadeli lanet ekir. İlk Seba Adem ki o evan takviyeb ki temmel'unin havali şeytan. Yani şeytan var Kudrati Teala Kur'an-ı Kerim ve allemnel Adem'el esma'e kullaha bütün navet işleme be Adem da hinkire hatta melekete vakti Xuda xwest ku Adem xalq bike ki pariya Rabbi teqi hinki insani jeme çetir xalq ki em şevru ibadetet ki em günahnak malum beri bu xatiri ku cinna Xuda çekirin günah kir bu insan ju ahire çedibin tabiatı ahire hinki sertitiye günahane de bu yavi cinna melekete zamu günah bikin ja Xuda Teala go qiymuniyat şaz bir nev'il fi'la mümkün Kudrati Teala emri vankir go tebce Adem ra secde teba secde bir şeytan bir şeytan ji müstahakî laneta Xuda bu şeytan ji kibre kir Xuda ra go temiz agire çekire agir be hevat keve bilind be deyiş xoliye çe xolil bini piyade kibre kir qarşı Xuda ra bu Kudrati Teala wi mel'un olarak elan kir hatta mesela alim ben çima Adem ji Kudrati Teala goş dara ve dare naxur cennet da xur o Kudrati Teala wi gir peygamber ise Adem aleyhisselam
O şeytan İslam kir mel'un. Adam vaktak bir emriye Xuda kir. Tevbe kir, istiğfar kir. Poşman bu. Zamanı pır deyiz Xuda da giriye poşman bu. Xuda kir peygamber Adem aleyhisselam. Ama şeytan kibri kir, gurur kir, poşman ne bu? Xuda aleyhi kir mel'un. Yani insanı tevbe neke, istiğfar neke, poşman ne be? biraz بزن به مستحقی لعنت خدا و بله سیدم فنگ سر پرسی خو ایشب ان شاء الله باسه سیمها باسه İnşallah. دم به امکان دیسا باس بکن دبی پیرک لمیش نکه میری نصیحت که دبی لمیش بکه اوج ناکه دبی گفت شکیدن çıkar هی بکن میری yani hakkı ve پیرک idi. Ana mer yani mesela tabi ana mer birek vakti fazla sali bun ken bini hükmü Xuda. Yani tebliğa her Müslüman Xuda Azze ve Celle ve belliğ ma unzile ileyk min rabbike peygamber adbe peygamber ile belliğu anni ve lev ayeten min Kur'an. Bizim tebliğ kin ve lev ayet kis Kur'an'e be. Felibelliği şahidu minkum el gaybe peygamberime ahkam-ı İslam'ı temgo ecvek hasılınca ey gayb rabbizin o Xuda diyor vel tekun minkum ümmetun yed'une ilel hayri ve emrune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Xuda diyor bir ümmet ki cemaat ki ve çevre dava insanım kan bal hayri var. خير اتباع امر خدا و پیغمبره و یامرون بالمعروف امر معروف رب el meyzan gel meyiz ki roji که روزی بگیرن پیغمبر مدی وقتی و من کرکی به دست خدای من کری ortaya rakam dest اون کارو با زمانی خود قلبی خاصی بکن emir ki pirakayı mecne ki yani insan ki kul mecne ki yani müstahki cehenneme Xuda peygamberi medi roza kıyameti ilk hesabı meczi tekir ya gibi meczi min ameli khudina khalasna be yeki pirakavi hadi ehla cehenneme be hatta mesela rivayete de bir yek meyiz ki haşte sal cehenneme de insan dibine göre zider serip hatta kara ve berdes yani pireki meri ve mecne ke kara mesela meri dava berdane ke yani insan ki kul mecne ke yani mezhebi İmam Ahmed bin Hanbel'da kafir ezdineti mezhebi İmam Şafii ve katla ve halale mezhebi İmam Malik de yusam mezhebi İmam Hanife de begeri ve habs bkin hatta mecne ke habsda hatta demre yani Cezayir meczi o girane mazına mesela pireka Müslüman çameri mecne ke meri Müslüman çam pireka mecne ke gere hep yani mümkün bile tamam ki Müsaade size ve davet telefonu mane yekci Adiyaman kerem ki on bixeyr hatın Alo. Kerem ki Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Buyurun. Hocam bu öğrenim kredisini arıyorlar. Nasıldır? Öğrenci öğrenim kredisini alıyor. Okul bittikten sonra EFA ya da TÜFE'ye göre ya da beyaz eşyaya göre endekste ödeme yapıyor sonunda. Yani enflasyona göre mi veriyorlar? Geri dönüşü. Öyle diyorlar yani. Öyle EFA diyorlar. TÜFE'ye göre tüketim ve şeye göre bir de beyaz eşya endeksli. Bir bakalım size soralım inşallah. Var mı başka sorunuz? Hocam hayırlı akşamlar size. Allah'a emanet olun inşallah. İstanbul Kerem Kavum bixeyr hatın. برای بخیر سیدا Bixeyr selamet inşallah. سیدا ev سیمهی مثلا از دخوازن اش خود سی محل سرک بگرم اما تدیش پیره کار آراد کبیه اوا بری گم دست سیمهی بکن ام بری ویب چند روزا بگرن ام حسابه وی مهی بکن وان به هک مرم نکار بگرن yani direkt seri mesela çarşamba Recep'em çarşamba başlamış bugün vakti ara kete qadiyam dest bugün bu şekilde bir nabe Rojiyamni ara mezana par qazal mine spor bigrim ama Recep'de az qazaya niyet binim yoksa az Recep'e cefiraj makin Kazayı qadiya ne? yani ne qadiyana spor bigrim ama Recep'de ija nizam az niyet الوي القضايا خو بينم يوصل مهار رجب بينم يعني خيراوي كي جاني يجمرو Ka mesela pırsı inşallah. او خيرا خو مجارات اسلامي تليفون كرجوا برسي متان دتايلي مفهم نكر ابقور ام اسلامي خوازنك حسابي ده بري باغلامش قور بك فقط هي ما باغلامش نكريه جبر خو باغلامش قوره بيه استشار اجار كي قلت تشكي هندك تسري ابي مر حلال حرامه دلیم نر حتی جوابونه و açıklama da yapkırnayı pırbar. Ka mesela pırsı inşallah. Badek var razı. Emanet Xuda bin xeyri xoşide inşallah. Size go sante ke bani lazım desmece xaypçuk. Bugüne daveti ke bani davet desmece. Ana desmeyiz gittiğinde tuvalete buçuk banyo da mekruhe. Böyle. Yani pencere ne abi yani gele her desmece xaypçuk bişken dahi orta ke bani desmece xayp neşkin direkt usta xorak ke
Yani gusül ki Mücahit. ihlanin. Dezim lakin mesela eve insan ki dubek la haya mesela ve ava cenabet de avret namine. O mesela yeki dezmeca khayab çuk helneyne. O psi khusus o avhat geldi sakhus. İnşallah banyo. Jibervi ha yani hala tuvaleta kho ava khayab daviye. sabah khayab çuk bike hey khubsu çetire. Lakin velev ku zan bet şkif sanma khubsu yok sevti ihlan. Sen de bir edimrin de ya da kazadıkın. Dedi aradık ki bir dahaki bir zamanı he. Çiçek adımın senin mezarlığı olan. Ya ciye kazakına çiçek adımın zatini o andara. Ya idun Ana malavi. eftişkine şer'iye. Yani israf ki garibe. Çelengu, çiçek ve isfler meşru'ninin. Yani mesela Bu kazanıcı bu baş mesela kan sadaka bedin aslında. yani İslam edası mirya dua sadaka hatta xonna Nahoş arayışları neyse sadaka. Nahoş arayış mirya mesela mercan dua ke sadaka da peygamberi medbi davu merdak bi sadaka. Hun tedaviyan nahoşine hüküm sadaka. Hatta cerkem çimin Suudi Arabistan Amerika kağıt kısa belatken go bütünü ilacı nahoşine tedavimcim go ki bitki ilacı pazimani vekir anin ki alma go tecrübe kirne insan tavsiye sadaka kirne çünkü peygamber be as-sadakatu yani tedfa'ul belaya sadaka defa belayet ki belaya nahoşinin o davu merdak bir sadaka peygamber ve tedaviye nahoşine hüküm sadaka İzamneyn hervi kari dibe çeba alim ki nahoş godem kore xbriye ba bütünü doktora ev koreyim baş nebiye İzam çeba alim ki ve alim ki gode her sadaka ki de vakti da da se fakire duve çakhede be niyeta khubine ku jibu ya rabbi falan nahoşem sadiyem bas ki çed de ne basna be te ba alimi dibe wala basna bu dibe te sadaka da de olam çen hab miriş o da çen kiloji birinci maliyete çıkıyor. Denir ki epey zengine de be na. Sadakata gel guri maliyete be. De her araba kucar ki tizce birinci ki başyavi. O car ki tizce miriş gibi ki o vakti tedavci bece eviyat bu ya Rabbi şifayız nakhaşem Rabbini eviyat çavu saat ked be ev nakhaşi o va çan sadar basbiye nakhaşina basbiye nakhaşina kediye. Yani beni peygamberi mektusi be rast be. Vakti barra vallahi ne am habera peygamber bikin aynı saat şeydi be. As-sadaka tedfa'ul belaya. İnsan ki peşey belki dünya khude belahane qazahane rol arabada siyar ben trafik çe bemirin birindar ben lakin sadaka ve def'a belaya hiç insan penizane. Belki hadi ben bir sadaka da umtişkinedi. Tanızani o belası. Öte çibdita. Çibrit yani. Ziberi bir sadaka def'a belayet ke. Dua ve bela peygamberi medve yet'alacani liyevmil kıyamet. Dua ve belayla mücadele ke hatta ruca kıyameti. İnsan ki Khudaya dua ki ya Rabbi hifzam ki bela. Musibetu bela bseri. O duavi o bela. Dua ve bela behavra mücadele bela teku nazil ve dua peygamber mücadele ke hatta kıyameti ne nazil ve. Ziberi bir ya ana mesela peygamberi meban tesbihat psilmeci. Sivsile Subhanallah, sivsile Elhamdülillah, sivsile Allahu Ekber. Khwandina Ayetül Kürsi, Sureti İhlas. Felak Nas merib khoyne. Hatta be cin, o nazar, o sihr merib çina ve o duydacı merib da'ab ke. Peygamberi med person ve yarış ve en da'i makbul kenge de psilmeci farz. O merib şebra baksan berde şebaqi da'ab ke. Yani ko em ittiba'a peygamberi khubikin dünya ve ahirete metteva emedi. Huzur da mırhati da. Yani ev çiçek o çelenk o melenk o çiçeğine bu aşağı gören ne hatta belki kevin haram yiyecek. İsraf ise israf. Bir kere pelagi para var evde tabi haraba bu israf. Kuyet Allah bi inna Allah la yuhibbul misrifin. Kuyet Allah israf gera hznake. O hatta Khuda bi mesela de hakkı la tebzilu fe innel mubazzirin kanu ihvan şeyatin. وان تبذير اسراف لكن اسراف لكن براي الشيطان دو قران الكريم لا خدا جبو تقنا كي تعبير هذا كون براي الشيطان سيدنا مساعدة ودهب تلفوني ميدنا جي حاضرين جي اسطنبول كلامكم بخيرات الو كلامك السلام عليكم علينا عليكم السلام ايوه بخير بقى بخير سلامة ان شاء الله ده السؤال مثل يقدر انا بلا كلامك یکی سلامımız banyoyda kiracı ve mecburi hem banyo tuvalet yeke mevtide usul abdestilde İslamiyet'de civi heye ابوياك
يا ديجي استقاق مريا إسلامية ديري هي تنا اسقاط نوسا استقاق مريا بالي تمام. باب المريا دوا استقاق تمام ان شاء الله اما خدي بنت خير خوشيده ان شاء الله جارك دي اسطنبول كلامكم بخيراتن السلام عليكم. عليكم السلام السيدة إيمانات خنزر. خير سلامت ان شاء الله سوري كلمة. بله السيدة نحن بنا سنة المستقبل بعد مالين تبديلين ندويت ساقالي خير برغرة جو أزبرم دنيا هي يانتنا جو هي جمرة تقدر هي فجمالي مراجع دنيا هي. يا ودبيجيك نوسا تبيجيك. كم زكي اما سيدا برسين اما سيدا برسين ان شاء الله اما خدي بنت خير خوشيده ان شاء الله سيدا جو فان طلبي در المكتبه دولة قردي الدوان هر ما هي تشكي الدوان اجرتك الدوان اجا فانا بشتي دقادين المكتبه دولة الجورا افلانسوني يا جورا فان معزمه سبي دولا مولابا جوان ستينيسا Yani ziyade zuan istin. Evet ستينيسا Malum devir da mezhebi İmam Malik o İmam Yusuf. بله İmam Yusuf mezhebi fakih İmam Hanifi ve lakin asah görüş ve İmam Yusuf'ci yani müştehide mutlak bir. Ne ku yani mukalde İmam Hanifi bir. Her bari xwende İmam Yusuf İmam Muhammed'i müştehide mutlak bu ne? İcad bir mesela vakti ku dibni enflasyona ba dabe yani bir değere pere ku çıka dişki ad bini dabe zarar nakir. Yani devlet tabii ev yardım da öğrenciye talaba o hatta ki mesela iyice mektab kadan paşi maasin juan distine kunne seriya enflasyon da هنا فتوى ضايع يا هنا كذا بيش خنا درست يعني هي تبدو من حرامه اكثر جمهور لكن امام مالك امام فتوى ضايع حلال انا مثلا سلا او كيجي انا بي مثلا توقي قرو شو ما انا لو ناس توقي جواري توقي خاين مثلا شش مازار كين زيادستين بني انفلاسيون دار او سروي فتوى سيداغو ام تدي بيدكن حالمه خصوصي هي وامروجي سما نكارم بگرن تي بيدك وجلا يعني دبي گلو جوان سما سيدا انا ام جبي خصكي مرض بيجي يعني پیغمبر مسي محل سرهف روجي گرتبه ara ne der gittin بله روجي ki bu sattın بله پیغمبر medbe روجي digir cana da Recep eder Şaban da medgun di hev de fıtre o de fıtri medgo hev روجي digire yani پیغمبر medcana diyor carkacı khoriye lakin mehki serhef gani Ramazanı پیغمبر aleyhisselam mehki روجي tebne girti İcan olsa roy şema bugün peşema bugün yani vali uziyet çarda bazı o qazayı ve hemen qazayı xob kir خد بي قزايم هي قالوا شعبان يعني حتى قزاهبن سنة ناكن بني عند الميزي دا مثلا الميز كي قزا هنكي علما قلت الميزي السنة روزا قيمتي حفطي ركعت كذا شنو يك ركعت فرس اي وقت ون قزاي خوب قرن كو قزاي واتنا بنجي كبن شنو السنة اما السنة بدكي حفطي ركعت دشمو پیشما گو بگرن او چارده پازده شازده یا جو روکی بگره یا روکی بخوره اری یا جی مثلا گوی ایامل بیت پیغمبری مدوی و سیزده و چارده و پازده بگرن یا جی مثلا tabi بان آرا دا روی اوکنه مثلا روی خصوصیه نه روی خصوصیه نه بان روی بخیرتون وان را بگرن tabi انا مثلا رجبی دا و شعبان دا مثلا بعث روجی اف برات و رغاب صعبت تنن يعني بله بله تبرسه في عدد تبتنجي hayra yani sahih tiski tine اري اري علماء istek peygamberi men ne got be geremlekin istiye peygamberi got peygamber aleyhisselam de men kezibe aleyye müteammiden felyetebevve maq'adahu minen nar yeki ku amdil selmi deravab ke biraz cihud agreda hazır ke enki tişenem zan peygamber ne got diye ne kiriyem de ahınka be zaifiya be iftira ya go hınka hatan go ne valla em فرات كن دروات كن لاجيش منفعته إسلامي sanki İslami de nuksaniye تدرى وفرات كي إسلامي بي كامل كي خويت على آياتي كريمة ده اليوم أكملت لكم دينكم صون آياتك القرآن نازل كده بي إيرو مدينة وجوارا كامل كر إذا نقصاني ده
Yani dinden noksaniyetine hatta doğru bir dereva kamil ki. Böyle. Yani böyle hava. Dedi seyde hakiki beratı on hadisi zayıf cibin henet. حديث هذا ضعيف يعني موضوع حتى ضعيف بلى. يعني تشتكي صحيح حقي براءة هذا و سوادي رغابي. رغايبي أنا ورا رغايبي عول. لكن فو مثلا عول شكيتنا زي. ده رمضان يعني مثلا اب سواق ما قوم حرامه her şev ibadeti Xuda bikir. Yani her şev insan vak ragaybi vak beraati mesela vak şev bu Xuda ibadet bikir ne bu inavi aynı khayr jirati. Sen mesela dahab telefonu mehane yekci Ankara'ya kalem kavum khairatın. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam bir sorumuz olacak. Buyurun. Hocam benim yemin kefaretlerim var da yani geçmişte bunların sayısını bilmiyorum. Yani benim ne yapmam gerekiyor hocamıza? Yemin sayısını değil mi? Yemin sayısını bilmiyorsunuz. Evet yani ben yani istiyorum ki yemin kefaretimi ödeyeyim ama kaç tane yemin kefareti var Bilmiyorum. bilemiyorum. Tamam. Bunun için ne yapmamız lazım hoca? Söylerseniz Seyda soralım inşallah. Tamam hocam. Seyda'ya da çok selam söyleyin. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Ji Batmanê kelem kevum khairatın. Batman şxetiye ketiye. Seyda go çxwe ve go jeva go tedîgere qaza bîne çxwe. Yani şaba ben ve Recebe zema Recebe hiç peyxim çünkü farz o çi ve durun Yani ibadet gibi din niyete nabe. Hem niyete sünnete hem ya farzı için nabe. Niyete farzı bin ama Çok kazanıcı. fadilet ahu niye gayr mukafadan sünneti gibi değil mi? Böyle. Bir niyete kazayı bin. Aduda seyda go mesela qure. Dedi çıkan odur ket. Yani. Dibê tedî zilamî me nexistî ama di bankayê xistiye hesabê qûrê çan her çanacak çitê serî dibê gelo tê dibê çi dîwarê de. Ana bütün ivan memura işçiye ya xoye para parayı xo bire yatırmışı bankayı faizli nekin. Belê. Bankayı faiz bixun peygamberi medve laant lüibe faizi bixu. Laant lüibe ku bede laant lüibe ku katibiya faizi bike laant lüibe ku şahidiye bide. بني أوقص فايز خذ على إعلان حربي كريه وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أجر ترك فايز لكن إعلان يمكن خش حرب خذ ورسوله خدارة زبلوي هو فايز تقريبا بانقي فايز ده ولا ما معاشي خشيد السيم أوتيدا ديلو أو شو فايز شخلين كان بنا فايز ناستينم فايز ناستين ديوان وياردمي معاشي بستين تسليم فان بانقي أجر إجابك قاتلم بکن çünkü o bey faiz madem bey faiz ve faiz per göre ki mazlum tehlike ki mazlum peygamber medve yeki dirhem ki faiz bu hava ki 36 zina yani divan bankaya şekilde fatwa dana ne usahanek bankaya mesela vaadel جوان persim خوب مديري banka kira haber da navi anavizin son xorgun çavaz faizi dirabelem je betir dirabel o mesela heyeta serseri meci em tab alime menem almat person tabii hinki alimin fatvandım bir halala hatta Yusuf Karadağ'ı mesela ku dünya alimler birliği başkanı bu o alimi asrı müstehdi asrı fetvacı asrı mesela navi çen bankarda bir kun serbest karın bulanara yani muamele bikin ne faiz gene banka faizi ne abi faizi ne abi faizi mesela ana maaşı xo hinki yani bina illa gelet juan bistik illa gelet juan bistinici روك معاش تدان تهري بستيني وتلا نيلي لو يمكن نظام جبو جرياني نظام جبو تشو تيلن تبي ليه فايز بس خلينا حتى براماسونا كردنجي يعني جبو معاشي انسان دولة كان روبري ده او فايز خلينا او قسمي فايز يردن جبري امدين براماسيون ne caize kubukun gere bizim fakirana insan ki şu şehir ki emrejin çanti cephere ol perane خلب دزه او بده يا خلق بده يا بصور جاي بستنجي بي بحسن يرو خرابو هي خاص فربونه قاره مساج مجبوري بنك اسلامي تسليم بنك فايزي هم يجي امين حتى ومثلا وقت بوجي بلا فايزا خو بستينا وقت امكان بو جي امين بلا بريخ بستينا وفايزا يجي بستينا لا ناخذ بده فقير وفقراء سيد عبد تليفون ما ماج بقرن جي اسطنبول كلام كم خيراتن Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Siz de iyisiniz.
Allah razı olsun hocam, biz de iyiyiz. Buyurun. Hocam şimdi ilahilerde müzikle ilahi dinlemek haram diyorlar. Diyorlar. Peygamberimiz Evet. izin vermemiş diyorlar. Evet. Siz ne soruyorsunuz? Müzikli olmasına. Onu bir soracaktık. Ha, da. bunu soruyorsunuz. Tamam. Seda'ya soralım inşallah. Allah'a emanet. Biz Sakarya Kerem'e bkhairatın. Hocam selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Eyvallah bkhir ve tamamen ve Bkhir, selamet inşallah. Kerem'e. Hocam bu nasıl semaha rojiya semaha ve haberda tamaşavan ki got semah serheb ne dürüst beri zamanı 5 sal beri 6 sal beri ki gündiye mehebu sal dazda meheb roji bu sadece roji ev yadı khar o kidu var roji bu. Bele bele. هبون Seda jibuna ve merbeçe. ور هبون تراسته كامل سيدا بيبرس ان شاء الله. Hadi amanete Khoda şema may hoş. بين خير وخير ده ان شاء الله. سيدا گو از کرجیمه خانه کردمه yani çocuk ku khani çekirne banyo tuvalet her düzgün çekirne. Bele. Dedin kan xaraj gibi khani halke. Deve gelo zarar he diyor haydi. Yani ziraatine ev heye zarar insan ki tazibe dezmez getir mekruhe. Kara dezmez biri. Yani çırçıfla. Yani ne haram. Bani de ne haram. Ne haram. Dezmez sahih lakin mekruhe. Mekruh tabi ne mekruhe tahrimiye mekruhe tenziye günah ziyaretine. Böyle sede go iskat çavay. İskat. Ana iskat kefarete sonda, kefarete rojiye mecburiye. İnsan ki Göre sağ başka bir de. o sakiti gere bide. Ama bu sakitine de mer. Bir gerek malivi bidin. Hatta mesela İmam Hanifi'de ben ne lazım ko bidin. Çünkü ger sakiya kadar. Görevi daba. Gerevi bide. Çünkü kümerin di malı bir varsa. Ama mesela İmam Şafii'de ben ne gere bidin. Hatta hac nekir ve Mirasa giderken. Ez mirasa giderken. O mesela kefareti giderken çan mesela roji girdi ve kefareti roji mesela İmam Hanifi der kefaret ki fıtır ki. Mesela İmam Şafii der ve ni fıtıra yahut hakimdir. Lakin guri ve hassa kurin ki gelin ve xalliye erzantır biye. Yani en az 10 kağıt guri İmam Şafii fazla kağıdın İmam Hanifi mesela 10 kağıdı bidin. Hatta Xuda ve en tatavva'u hayrun lekum. Ve ziyade tavva gönüllü olarak ziyade edin. Daha hayırdır yani. Mesela insan ki kefarete son diye hebben. Yahut rojiye hebben viyavi gerep sakiye kubder. Ne da pişik mirciye mali derken. Ama sonda tabi son değil lehu kabul nabın. Bir de valla ava nabe son. Vallahi billahi talins falan işinakum o mecbur kir. Kefarete son ki Xuda Kur'an-ı Kerim'de ve ya ve koleki azad ke tabi alan kolatının ya evi de fakiri terbke terkinavice evi gelme hışk mesela. Rokiyosu dankisida. Evi işte sonde evi de roja. Ya dehro dan. Serisbe var. Didana. Serisbe var evi fakir ki terbke. Mesela birinci bide savari bide ki khani bide işe bir kadar ki serisbe var ya khonayib ke. İcad mezhebi o yazı evi bir cilb ki. Ana devir de en tişebir had bir cille. Gumlek icab. Kerenikar ve atlıyet ki her fakir ki deyhab atlıyet kere bir de fakire. Hatta deyhab gureci bikre bir de fakire. Fakir bet keberid ve kefaret. O evci nikar bebde evi seru serab roji bikre. Bale. Sida go mriya haberdaye pilekan bir ya hojeke. Demek bir ittifaki ketin avon. Debi ejekim gune stimi de istiyordu. Valla stimi de ma pirekak beriye khuseken ha pirek pantor jil khud ke na belki sarqoz jit ke. Yani ris ne da peygamber. Nasıl hani pirekan aynı çarşafı neci? Yani ana beni ri zineta mera. Ana beni komünist, kemalist, ne İslami tevriye habernadı. Yani ya o dedi bak çike ayrı ne bak Müslüman. Yani ana ne İslami berdin tişkina bela gün İslami gori sünnete berdin. Yani rid mezhebi İmam Hanifi de vacibe. Mezhebi İmam Malik de İmam Ahmed bin Hanbel de vacibe. Hüseyin ki bir cilleti, bir düzen riye Hüseyin'e harame. Mezhebi İmam Şafii de mekruhe. Üce hatta İmam Nevi de İmam Şafii'nin nivi ve ümmeti harami ki halas kiriye. Lakin lisa ben İmam Cumhur de vacibe o şekilde harame. İcari mesela en az mer pır berne dezi. Kaderi ki mesela cillet neke bir makine evke gibi ne be cillet yenek ve haram. Bari.
Böyle de yiyecek ya jo tufaka mala ikrana be. Yani Çıkıyor hususiyeti de. Pirek gibi riye berne de o nerede gibi ki per aybez mer kira itaat pirek. Böyle seydi. Biraz pirek arabette hiç çarşabil. Hoki. Bek çarşaf. Sırt çarşaf. Bek çarşaf lebeseydi. Pirek ab çarşafı beri yok şey ki ben ne dik. Böyle. Müzara seydi ve dağıp telefonu mane seydi. Ji Erzurum'u kelam kemum khairatın. Selamun Aleyküm hocam. Aleyna aleyküm selam. Hocama bir sorum olacaktı da benim. Buyurun. Hocam ben akşamları korkuyorum. Babam rüyama geldi hocam bir dua bana söyledi. Bu duanın anlamını öğrenmek istiyorum hocamızdan. Hangi dua? La hicrun ve la hicrun. La La hicrun la hicrun ve la hicrun. ve la hicrun. Aynen. Sen bunu WhatsApp'tan yazılı atsan bize ikinci bölümde. La hicrun ve la hicrun değil mi? Evet hocam. Bir soralım Seyda'ya inşallah. Tamam iyi günler. Allah'a emanet. Ada ne kelam kemum khairatın. Hoca 1990 siyah Mart bu. Çehebu. Siyah Mart. Meyne faham nekir? Siyah Mart. Mark. Eri marka Alman. Eri. Müşteri ben kapatayım mı koyma çıka faiz etsin. Guam süpen balkatın. Yani jbokoz malal ve batman eci merhabada da asema tesevi rabun bira ve finans banki bayra semha mtu au parasanın waj süpen balkatını. وإجا مجي أو فرات دانا فقيلة كم نقدر نطريق يعني أو في ناس بمشي حكايانا يعني. Kamil Seda Pırsı inşallah. Tamam وكي بيجي خرجة أدروجات çarşamba Recep yani yekşer roja her bikle yoksa roke bikle başa. Kamil Seda Pırsı inşallah. Hadi malata aba Bir de hayırlı hoş edin inşallah. Ehlen ve sehlen. Seda dedi ki izleyicimiz ben geçmişe kefaretlerim var. Yeminlerim. Ama ben bilmiyorum ne kadardı. Acaba ne yapmalıyım? Şimdi mümkün olduğu kadar kefaretlerini versin. Söylediğimiz gibi mesela 10 fakiriye doyursun. Tabii sayı bilmiyorum. Ben kaç yeminim kefareti var onu bilmiyor. O bilmiyorsa kendinin kanaatine göre mesela kaç sene ömrü var? Senede mesela kaç sefer yemin etmişse o yemin. Yani kalbi rahat olana kadar mı? Yani mesela şey olduğu kadar. Yani kanaati oluşuncaya kadar. Şey olduğu müddetçe yani birkaç kefareti verirsin. O ben kanaatim bu kadar inşallah Allah-u Teala affeder. Lakin o kefaret yemin kefareti malum mesela ya 10 fakiri doyuracak ya elbise giydirecek ya da bir köleyi azat edecek. Bunları yapamazsa da 3 gün oruç tutacak. Yani 10 tane fakire 10 tane çorabı da alsa elbise giyer. Elbise giyer. Ya gömlek alsa, atlet alsa. 10 tane alır fakir fukarları giydirse yemin kefaret. Lakin her bir yemin için ha. Her bir yemin için öyle bir kefaret. Seda dedi ki bazı hocalar diyor bu müzikli ilahiler haramdır. Seda ne diyor? Şimdi bu müzik gerçekten cumhur diyor haramdır. Evet. Yani alimlerin ekserisi mesela bu müzik, bu saz falan haramdır. Ama İmam Malik, İmam Davud-i Zahiri birçok asri alimler hatta İbn-i Abidin. İbn-i Abidin bunlar diyor yok eğer o müzikle beraber başka bir haram bir şey olmazsa haram değildir. Şimdi mesela eğer mesela kadın erkek beraber oynasalar ya kadın türküleri söylerse o erkek onlara saz çalıyorsa yahut onunla beraber içki içiliyorsa bu kesin haramdır. Hatta mesela bu hadisler hep bunun hakkındadır. Hatta İmam-ı Gazali diyor niye saz haramdır yani içkiyle beraber olmasa da şimdi saz çalananlar içkiyle beraber olmasa içkiye teşvik ediyor. Ama zamanımızda öyle bir şey değildir. Yani haram diyen vardır, helal da diyor. Yani çoğu cumhur haramdır diyor. Lakin Ama fetva üzerine. Yani mesela şimdi çalanlar fetva üzerine. Hatta Yusuf Karadavi asrın alimidir, müstehdidir. O mesela fetvacisidir. Diyor mesela bütün bu rüzgar eserken bütün ağaçlar müzik çalıyorlar. Bütün bu hayvanlar müzik çalıyorlar. Yani bu haram olsa yani bütün hatta Said Hava diyor Cındırlağ'da diyor bu zaman bu toplum bütün bu toplum üzerine hüküm değişiyor. Yani bir insan haramı işliyorsa o zaman onun sağlığı kabul olmaz. Yani çok ahkamlar değişiyor.
Dolayısıyla yani mümkün olduğu kadar eğer fetva olsa, fetva insanlara fetva verilse iyidir. En az haramdan kurtulmuş. Yani en az haramdan kurtulur, en az şadlığı kabul olunur. Mesela şimdi istihara, Yusuf Karadavi diyor, ola hiç kimse benim kadar geniş fetvaları vermiyor ama istihara haramdır. Ben halaldir diyemem ama mesela başkalarının malını yemek gibi değildir, içki içme gibi değildir. En az mesela istihara içenler haram olduğu halde küçük bir haram, yine de onun şadlığı kabul olunur yani. Oluyor evet. Seyda dugo seyda beseme roji tune bere halkeş gayne ida sal dozem her roji dikird. Şu pirek ji malum seyda sema pirek da na pirek ana ihtiyare cemaate cami cevun beride. Sema Recep u Şaban u Ramazan rojiler baskın. Anat zani. Yani seyda viyat xon ve bejim. Yani ma haram ko bigrin. Yani ne harame beni ana rojinki fiili بخير مرف ki ittiba peygambere. Çünkü şey normal merv yani ibadet etke. İbadet ke. Yani ana mesela ki salih tab ruci ke şkur ruci ida harame. Yek saat dozdeme yani şey roye bir çar saatmiş ke kes kare bir çımatlı mı? Kare bir yani. Yani ana mesela ki salih dozdeme ruci bir tabi ruci ida harame. Ev harame. Mervin kare bir harame güne kardı be. Lakin ki mesela peygamber girtiye bir peygamber girtiye ve bir peygamber bir eşqa ibadet kun خدا bir fezkurullah zikren kesira ve zikre خدا bukun per görme sağlık dozama ruji bigirim kesinlikle bir harama o sevap icraat lakin yani mervi ittiba peygamber aleyhisselam daha sevap perdigre yani daha sağ mesela Abdullah bin Amr bin As de bir per ruji ulmeji ibadet kir babi çeşketavil ba peygamber ke Peygamber Aleyhisselam diye ya Resulullah babil be yani hatta sebekle meske ne sebep piraka ne vasalu ke kujwana kısmet ki ne ka buruj tabi ibadet ke Peygamber'e tavsiye de be nefsatara ser tahakkiye piraka ser tahakkiye zalu ke te ser tahakkiye hadi bir şey roz kam kulli ki o insan bir gün için tebliğe İslam'ına kim sanine yani insan bedene göre şey hak yemer icat tabi Abdullah bin Amr bin As be valla Peygamber bin tavsiye kir مگو اسکارم هر روزی بگیرم گو نه یعنی پرتگی روکی بگیره که نگیره یا خود مهی سیر روزی بگیره مثلا bir یک بدهای او هاکت مهی تبگیرت به ایجا پاسی اختیار داده است خیلی خودم خبره پیغمبر کردیم به جای genç miskarım زیرو نکارم yani وقت پیغمبر متشکی نکرده mer bir ittiba peygamber çeytir. Ama yak bugüreci manatune. Yok hiçbir memnun kar bir haram memnun kar bir güne kar. Böyle. Müsaade silah bir daha telefonu menasiden manj bugürün. Diyarbakır kerem kıvam bxiratın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şebaba bxir Seyda. Bxir selamet inşallah. Seyda selam yapıyoruz. Şimdi bize melen verra. Aleyküm selam. Soru kime bu muka bıpırsın. Bale. Seyda tıp bebek caiz ya ne caiz? Kâme Seyda pırsın inşallah. Ama Seyda pırsın inşallah. Vakıdan pırsı de ne? Na selam ve hürmet ediyorum. Ama te xude bint xeyri hoşiydi. Hatayı kerem kıvam bxiratın. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar buyurun. Hocam iki şey soracaktım. Şu anda yemin üstüne demişti ya hocamız kefaret ödeyeceğiz diye. Evet. Bir de Kur'an'a el basıp yemin içilirse kefareti o dediğiniz şekil mi oluyor? Yoksa başka şekil mi oluyor? Soralım size inşallah. Var mı var? Bir tane daha soracağım. Buyurun. Şu anda helal rızık diyoruz ya. Mesela diyelim örnek elektrik kaçağını yapıyorsun. Sonra da namaz kılıyorsun. O ailenin namazı kabul oluyor mu olmuyor mu? Soralım size inşallah. Çünkü önemli olan İslamiyet'te halal ekmek yemek en iyi ibadettir yani değil mi? Tamam. Soralım Seyda inşallah sorunuzu. Sağ ol. İyi akşamlar. Selam hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Seyda selamınızı aldı. Selam. Allah razı olsun. Ecmeyin. Evi temaşavane me daviye işev berya beşa düyemin. Seyda go evi pırseki birası la hicret çiki go de. Ana ev dua. Bir şey söyledi de la yani göz la hicrın ve la hicret diyor ki ben korkuyorum rüyada görmüş babamı. Babam demiş bu duayı söyle. Yani o dua meşru bir dua değildir. Resulullah'dan gelen bir dua değildir. Yani şimdi sen korkuyorsan yatmadan önce Ayatul Kürsi oku, Süre-i Felak Nas, İhlas oku. İnşallah o korku gider. Bir de yani sırt üstü yatma.
bir insan sırt üstü yatsa ekser korkulu rüyaları görüyor. Yani yan taraflar ya sağ tarafına ya da sol taraf üzerine yat. O mesela yatmadan önce Ayet-i Kürsi, İhlas Suresi, Felak Nas oku. Hatta eline bile öfür, elini vücuduna sürse inşallah korku kalmaz. Evet. سيدا طبعا شفاني ما قو سيدا انا باسات شكي كموضوعاتي واخذ معاش كر قو معاش خو نبن باقي فايز دي قو مجي اشتا بچند سال بري من 3000 شكي خو بري اب فايز دي جي قو ده 35000 زبدمته مداي بري وزاران ديال واني قاتل ما فينانسا وان 35000 دايا من دبي قالوا فرقان شي انا iyi katılmak 5000 bini demek ticaret olarak da hani. İfade var evet. Yani çünkü emzadın van iyi evkumcaran demiş mara son diye kondu ve em faizi nasıl em ticaret sıkıntı hep ticaret faizi bitirecek bize kazanç çıkar. Lakin faiz olarak perezonisinin faiz olarak faiz harama günah ki kebaire hafd günah. Yani vanayı sida şika em beço xo bankı faizli şu eşkerene ev. Ödem faiz edikin. Vanayı dinacım cmervar becem şora çiğdik. Ticaret ettik. Ana vakti o şora ihanet bikin khayr günah. Günah juanra. Yani zahiren de bir faizi nasıl velev hinki muamele faizi hebinci. Lakin vi pere xuye kut divan illa vi faizi nasılın disasta günahını. Yani ana van milleti piyasi. Xuye van marketa xuye van alsa kıymet mali tabada haramitini. Faiza nakin. Bu ara mesela alışveriş ki kaderek de alışveriş ki o qasam mali halal hebe iştara caiz. Viyaji mevarına beci xor faizi bizi bikin disacı merne mesela. Siyon değil merne zan. Şimdi böyle pebden yakıp bir de bir dükkan esnaf kişi. Merne beci merne bir şoğline. O ticaret dedik ki daha yüz bizi faizi gibi ki günah siyon yani. Kudaya tünne. Sedeko tüp bebek çava icazı yana. Tüp bebek eğer spermi meyru bireka yani yumurtalı hayvan be caiz yani. Bəli. Ama yabancı ve haram necas. Yani gere ejnu meribe. Gere ejwan evkevan tedavi bikin ve uyguni hebkin. Hatta bikin mesela tubu bikin rahma pirik. Bəli. Seda go sibe düsüb seri sema haye malum. Go aca emsero bigirin ama yeku dosi emroki tane bigirin. Yani kara sero normal sero serime, sero ortame sonra mehi kara bigirin. O merkaz şemu peşema bire. O mesela bilme go vana bire elhasıl yani sıkılan ki kota üçbe. Kota üçe giş roji cuma bittenena. Roji bazarı bittenena. Gere pere bize. Roji şemiye bittenena. Mesela cuma idam Müslümane. Mesela şemi ya Yahudiye ya Hristiyane. Bana bitteni merib dirve behavra negre bitteni mek. Yani vakti peşeme ini karab ya da ini septi karab. Septu lade lade şemi. O dirve sero ser kari bigri. Gere behavra bizarqine. Bitteni mekruh ne söyledi? Bitteni mekruh خير جناي وقتك مكروه yani. Sida go ana basida bahsa sondikir go gelo bu Türkçe sormuştu bir izleyicimiz. Yani yemin acaba şey midir? Kur'an'a el basmak tek mi yemindir ve hudda ama vallahi billahi tilla desem yemindir. Şimdi meşru yemin vallahi billahi tallahi. En yani şey meşru olan yemin budur. Lakin mesela Kur'an'da Allah'ın keremidir. Bir insan Kur'an'la da yemin ederse o da meşru yemindir. Ya Allah'ın kudretiyle ya Allah'ın ilmiyle bu Allah'ın vasıflarıyla yemin etmek sıfatlarıyla o da yemindir. O da yemindir. Yani illa Kur'an'ı indirip eline Kur'an'a vurmak değil. Bazı milletin adeleri olmuş Kur'an kelamullah'tır diye sanki oradan yani vallahi billahi talayın Kur'an'dan daha büyüktür. Size de son soru bu arada girmeden önce dedi ki yani bir insan haram yiyorsa acaba ibadeti kabul olur mu olmaz mı? Şimdi bak Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor vel veznu yevme izin hak. Kıyamet günde insan günahları var, sevapları da var. Lakin tartılır. Eğer sevapları fazla çıksa Allah-u Teala bütün o günahları affeder. Ama günahlar sevaplardan fazla çıksa o zaman hatta Allah-u Teala diyor ve men saklel mevazinu fe ulaikellezine hasru enfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Eğer günahları mesela sevaplarından fazla çıksa onlar yani en nihayet helal rızık en azından İslam'da çok önemlidir. Haram mal. Tabii halal mesela bir insan mesela hadiste diyor bir insan bir lokma haram yese
40 gün onun ibadeti kabul Yani, olmaz. Kabul olmaz mesela namaz kılsa değil ki namaz kokudan kabul olmaz. Lakin kamil olarak kabul Sahibi olmaz. eksik olur. Mesela sonra tövbe ederse, halal şey ederse O ibadeti halali kabul olunur. o şey Yani haram. tövbe lazım. Evet. Yani tövbe ettikten sonra yani şimdi bu günahlardan illa bir insan günah yaparsa onun sevapları kabul olmaz, öyle bir şey yoktur. Maalesef. Yani ikisi de bir Ayrı ayrı iyi değerlendirilir. defteri var. Mesela her insan Allah Azze 2 tane defteri. Sevap defteri var. Bir de Günah defteri var. Sevaplar Sevaba, günaha defterinde günah. günahla o gününe yazılır. Böyle. Kim çok kim az. İşte vel vezn yevmedin hak insan kamer günde yani tartının yanına gider, mizanın yanına gider. O şeyleri en çok da insan o zaman korkuyor. Böylesiyle. Acaba günahlarım çok olur ben cehenneme gideceğim ya sevaplarım fazla çıkar ben cennete gideceğim. Sida pirsa yekem dibe pîrek diwan durumê xwe xusûsî de bi niyeta teberrukê gelo karin îxlasê, felaqê, nasê Sûrê ayetê kursî bixwînin. Ana hinki yani Kur'an-ı Kerim karim koyun as-sahur. Cumhur ve mesela Kur'an'ı karim koyun. Lakin mesela hinki sureti kubniyata dua Rabbena atina fid dünya sen. Ama sadece ayet. Ayet biniyata dua karim koyun. Ama kul vallahu tam sure bixwînin ve yaxud yani mesela Kur'an felak kul rabbin nas jibu per bela ew ke biniyata dua karim koyun. Dua. Sida dibe li mêja sibê wextê here qezayê çox te. قزاوی حتی که وقتا کراهتی درکبه تای پیغمبری معلوم دی وقتا کلمه جوه جبیر که کنگ کدبیراوه یا اون خودمان اون کنگ شیار بود ریزیده من تأخیر نکرد لکن ama çalışı bu ke. وقتا کراهتی در که باشتر Dibe pîrek wextê bi deng Qur'anê bixwîne û dengê her zilama çawa esêde. Yani baş nine pirek mesela hatta limeyji yani belki pirekin karnı asane bixwînin hatta ku dengê wan her mêran karnı qametî jî bikin bir ab bi deng nexwîn dengê wan neçe mêra bîne fitneye be. Sida dibe mala xezûrê min pîrek e. Yani pir qîmetê nadim min çîknakin. Ez pir çûm hatim jî ev qîmetsizî min dîl berçavê xwe dîsa jî dibe gelo zeleqa xwe biberim ji wan çawa ye. Zranak yani vakti tabi nexweşîna silê rehmê bike lakin kare neçe mesela dîwbavînînin xezûrê xesiyê lakin bira men'a pîreka xwe nekene. Yani jinek dibe ez nerim ha. Jinik ne? Jinik ne lazım arama? Mala bavê mêrê xwe. Her tamam. Xezûrê ve yani. Mala xezûrê ve. Lazım ne lazım? Yani tamam qet'î bike jî ne dursun. Kare bike. Qet'î tamam bike dursun. Yani qet'î vakti ihtiyacı vakti persînê pirsa bikin lakin vekî zranak. Kare nerciva tamam. Sêda min dê min son xwe min gotî ez mehkî nan naxwim. Tayê min nan xwar. Yani mehkiye naxwe yani evi demek nayet siz eden nayet siz. Kefareti evi ev ki kare yani kefareti sonda evde. Yemine yani neyse. Yemine naxwar ne dibe neyse sêda. Evse yani. Dibe sêda wextê merov bimre ruh dere kerî. Ana ruh 5 kısmı ruh hani. Ruhi kafira. Ruhi Müslümanı günahkar. Müslümanı mesela normal itaatkar o veliye ve şehida. Bir her iki mesela ekser ruhi Müslümana veliye şehidar için cennete tirtgarın o tende asman kevin kanadıyla hani vakit lamba o Müslümanı dindarcı. Ruhi wan hem diyor da hem alakavam kabravan var. Lakin ruhi kafira da hafta tabak bin cehenneme de o günahkarcı قبريدر عصاب ده. بله سيد هر تماشای براسیم پرسکی وان دادن لبی گوته پرسیج مر پر مهم از وی پرساوی جی پرسم تماشاوانه دبی وقتی ببه کارگردی پچوک مره موزیک جوان لیخ چاوت جانا الهیال دخنیا دا موزیک خیلی گده پی ليش موزیک اگر بی اوبه دبی ملک سید مایده ملکی گوتیه وقتی موزیک لیخ نه سازماز لبرگده الهیا یا یوکیدنا موزیک دنا جی گدانه دبی شیطان دبینن Bu saniyine ana beni İbn-i Abidin dibe mi de mezhebi İmam Hanife İbn-i Abidin din saat ki parmasım diye. Dibe gere merv divan ana sofi mesal müzik etkin. Bu çiz bu kalbi wan incelemiş ve kevin cezbi. Dibe gere merv itiraz wan neke. Yani her tiş ligori neticevi ki mefsedet be harame.
كنا مبسل يا حلال يا سنة بلست لا تشكي ور شيطان بين تو وصانينا شيطان سيد بي من زير كري زيرجر يعني صراف ومن بريداي 15 مليوني ما برما نزير ما وك شو بازارون نجيده معلوم دي بشي سيما شو تدي بازي تدي زمشي بو زير بوها بو دبي مشو بازي ودا زير زيد بناتي قالت 6 مليار بديمن دبي قالوا شو هي انا او بازارون دوي مايدس بطاله çünkü زير بدينا يكري او انه زير بكره عندي تقابي هذا او بله سيد تماشان قلت سيح برسم اللي بزي برسكي برسم دبي فيتر نمازي دبي شو سجده قرابو هات وتر نمازي بچنه كات زور باورد كم قول برسيه انا وتر نمازي اللي يقول امام حنيفي سير كات امام احمد محمد ركعت كي امام الشافعي يازدر ركعت حتى سيزدر ركعت انا السعوديه عربستان مثل ما جانا عمري حجي يعني رمضان داقسان مثل عمري سيزدر ركعت هاتك يعني دبي نماز القيام دبي هر سير ركعتي باشيره وتر دويش بله يعني پیغمبر اکثر 11 رکعت کری هر چی هناك برسيد ناس هذا حقيقي سما شو من سما بالخبر ده دبي دسا سوري ودحب هنا في جامع لما يكيجي برسيد ده دبي المجال ميت ما تكرن من تامید امری خدا و پیغمبر انا خواهد على الاسلام ده حرمت ده میتا چما کفن تنکرن چما تی شوشتن چما تین قبری گره بری و قبلی به مسلمان خدا دبي ولقد كرمنا بني آدم من أولاد آدم كرم çekiyor. Yoksa iyi Müslüman mı? Ona hürmet heye. Yani Peygamberimiz insanı Müslüman yani ev tahir ev temize çimribe ve saf. Yani ya hürmet ki kadar da Müslümana yani. Seyed bir şey soru bir cami sahne ya soru ki belki girin gibi mühim bir cevap versim. Soruyu da elbette mühim basa gor muhar kiriye. Dibi test. Dediğin kitap متابعت كسيدا كتابة تابعتكن. جزء كتاب هانه طلبة درن وان شكيوان يا فوتوكوبي تكن يا جي بدافعان دات خنج بالجساري يعني ناستين. أفيد بشواي. أنا كتاب يكي كتابي مطبعة كربه ياخد بان çekir veya CD çekir ve merv harar di matbaa bkazü ticarete ne caize be izna khoy. Lakin تحبكي matbaa bki bu khatri ilmi hatta ulema Saudi ve fatwadın be çıkıp perjibe ve bu neşa ilmi esranake. İnsan ki mesela girişe habki fotokopi utkez bu tne bkره. yer piyasetin bu khoyne. Size herkes habki dike melek kitabına avroş. Na mesela ku habki yek bke tabi matbaa ve hazara matbaa kin. Bele. Lakin yek dkhol şut khoyne matbaa ke almi Saudi fatwadın mis. Bele. Sed be jibo mera işki bke istihare galo çavaye. Ana istihare sünneti ashabi peygamberin çava Kur'an-ı meddahin kirin istiharici mevsada inkiran. Emri peygambere dedir ki almeyiz ki rükata evda kul ya il-kafirin ya yuklas koyun o düğüde dua kiye. Ya Rabbi nabi İsa ve filan İsa eğer bxeyr ve tizmra muvaffak ki eğer şerbetimize duyurup ki tabi dua kiye. O vakti kalbi li ve bu alamete bxeyr. Kalbi li kapadmış ne lazımak razıyız. Ya da razı khawni qanj bina khwas bina alamete qanj ne qanj bina alamete بله سيد بي مرة مقال قرآن بخوينه چوايه مرزات عربية نظام به مقال قرآن بخوينه علم باس لكن نابع قرآن يعني وك علمي بخوينه يعني نابع قرآن çünkü Kur'an Arabiye خدا بي إنسان قرآن Arabiye yani Arabiye ki Viye gote sebep Türkiye bersevan bedin dibe santranç oynamak haram mıdır? Satranç oynamak İmam-ı Hanifi ve haramdır lakin İmam-ı Şafii'ye göre halaldir. Hatta asri alimler kısan şey yani Yusuf Karadayı ve kesin halaldir. Yani bazı İmam-ı Ali'ye nispet ediyorlar ki mesela demiş bu putlar üzerine ne söylüyorsun diyor. Halbuki bu sonradan Faris'ten gelmiş. İmam-ı Ali zamanından zaten yokmuş. Elhas yani bu şeyin planını gösteriyor. O akıl üzerine eğer mesela haram şeyler üzerine olmasa halaldir. Sen de bir santranç yani kredi kartı mera bir şoğul ne çavaye? Bu kadar bir malzeme tutulmuş oraya. Kredi kartı yani şey caiz yani. Bu ne faizi? Ne faizi caiz kredi kartı yani. Yani ana kart dünya insan akart ki afkar ser dünya tevdgaro
mesela 100 milyar pereti de kışka alışveriş ki ve kolaydı ki hatta mesela hakkı yüzü bir de şeyiz. Sen de bir sigorta ardmere çeke çavayet diyor arazi marazi. Sigorta arda ya araba ya khanya ya boğaz ya denga necayız. Sanki diyan sile fetede daha diyor var idi. Valla ana almi asiti. Ev detken de beni caze. Müslüman ki bu bir salmır digaret onun mara gez beşim. Yani ne helal pırsam mezek şeyden. Es kapat ki ma uç digaret isa. Cevabı gibi değil. Nana sesli ne kan cevap edim şeyden. Debe side de hakkı borsayı da Galotkari henki malumatı biden borsa çavaya. Ana borsa almi küz borsayı fahmt kin van ulemaya asık bağısın ve %95 hatta 99 harame. Çünkü evt kebeki. Yani faiz kebe. Eğer B faiz ve B evkbe tuzani havaya mesela hisse banka, hisse fabrika demir. Ya mesela çimento ya fabrika ki halala o mesela hisse defroşun o faizine kebe bir halal. ساد بيج بو وسوسي هم جبو دسميج ده وسوسات دسميج هم وسوسات الميجي ملا خلاص في مليش بكسيده. من أعوذ بالله من الشيطان الوسوسة الخنزب. في خمر ده الشيطان وسوسة نبي خنزبة بر حفظ الشيطان كش وسوسة الشيطان في خمر ده. إجاري مثلا يا ربي حفظ تدكم الشيطان وسوسة نبي خنزبة إن شاء الله يدور وسوسة يكي ك يعني بإرادة خلق قارشي درنه مالوی خرد به اوت دنیا و آخرت ایت. بله. سیده مسلمان کی دیسا گوتیه تماشاوان کی دبی تورک سیستمی لبانقدان para çekmek caiz mi? Burası tevarruk enzam şey. Tevarruk caize. Çi tevarruk? Tevarruk yani mesela kitabı farkı bahsken adxozun perezma lazım. O arabe kitkerim ve arabe drojum para erzantır difroşum. Yani para kitkerim bedeyin. Erzan difroşum para işkapı ihtiyacı yok kadınım. Sonra periyodun tevarruk caiz yani. Seydat Bey kuma yani hevi olarak mere her sere jiniki bilegi caiz yana. Yani Teri melek jinat dot yine şorar. Ana mesela koyt ala zavacı hatta çara halal kiriye. Böyle şartı tabii. İza hatta Khudat Bey ve in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Eğer un bıtırsın ki adaleti neki nabina var bila yekbe. İza tabii ki adaleti yمكن pır zor. Lakin ki adaleti bıkın evci halalet birek حبكي صبيه ويتنن ميري بي صبيه وميري خوزا بزاف زيد بين اولاد النزوج اي حيلا ورا شرا وزنجين جمالي خلق راره ما بيا وجدان قبولتك بله وصبيه تشيبن صبيه ايبنجي ايتنج يعني بله سيد بي جلي بيدغا سر انترنت مربر فروشه چواي غير اخلام مقرام وان كن جلي بني انا جلي بيركا بني مثلا إك مرزان بالدربال خد كنو غير مشروع حرام لكن إدني صار ناك. سيد بي بنيت كي ملك عشان نكاتسنت بكي. Tamam. بنيت كي ملك عشان نكاتسنت بكي. Yani sünnet yani dua ana mesela tabi peygamberi medve salat leyli mesna. Şimdi de seviye dirkat her dirkata. Etahiyat khane selam da çetre. Lakin haş rekata be selam neyse. Be selam ki bir iki etahiyat gibi. Böyle. Caiz. Seyed be Pirek u zilam dina hafte de odaki runi çavayı. Yani yabancı ben. Artık ne gotisi de. Yani iyi kub tabi akrabayı hebben maharim biz kızranak. Lakin kul sebep haram ben. Geret tesettürli ben emniyete fitne hebe. Pirek ilbayki yabancı runi de hundur da tabi çen habis. Kul daha bir tane ben her harame. Pirek mesela bu AP meri xrab, xale meri xrab. Tane runi haram. Haram. İca vakti cemaatli ben. Akrabayı hep binavji. Ben tesettür mesela ba xali meri, ba AP meri, ba tiyxruni gere tesettürli bin yek o gere emintiyaj fitneci hebeddu. Emin mikun abin avanda fikir ki xarab çen abi. O çakı caiz. Sed be zilame pirekamın. Pireka zilame artık nizam. Yek juan. Debi roji girtiye nekhoş bir amelat biye roji khorici pi. Çana girtiye. İcahan tedavi devam dike. Debi gelo çap ke kefaret bide ya. Yani vakti kuzanbe peşi de rahat ve rojiye qazab ke. Lakin kuzanbe o hastalığı daimiye ev kefaret. Qasqa daimi be kefaret neyse. Sed be evji de hakir roji persevi tamaşavanı me. Debi ez nekhoşa be brege meraye gere mutlaka roye 3 litre avê veqim. Debi gelo çıpkim. Evi çakın ki roji bigire.
tehlikeci rabe belki pek karşı gibi. Yani Xudi Teala kız mara bir roji bigirim seçen bigirin. Ku ben ne girin? Ne khasik tehlikeci bana bak Xudi da ben ne girin? Bukhul. Ve in kuntum da ala seferin في أيام أخرى فعدة من أيام أخرى أجر قلنا خاص يعني سفر دابن وروزي خور وكن كارون دودا بقرن كان ودني وان رجع بقرن لكن كل إنسان خستلقى ونخشين دائم به أوي كفارة بدو ناقر يعني. بله سيد بلدية بين باسا نافشة كتكه Türkiye Persiye siviya belki Ali Olatı İstanbul Persiye de dere orada belediye ağaçlar için bıraktığı şey var. Musluklar var su için. Evet. Ağaç sulamak için. Diyor acaba o suyu kullanmak nasıldır? Yani o suyu insan içebilir yani. Fazla gidip bahçelerini kullansa o herhalde onların izni yoktur. Ama mesela içmek için müsaade ediyorlar yani. Böyle. Sadece o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mehmet Xavde bibine gelo sure mümine meret çancara gerek khuyne. Demek sure mümin bibine. Car ki satın lakin bizim Peygamber mervine be hasan kadibin salavat Allahumme salli aleyhi ve salaten ta'dilu cemi'a salavati ehli muhabbetike ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ali selamen ta'dilu selamahum. Dibe hazar cara ve salavatı bkhane Peygamber bina ve makhondiye menedi. Böyle. Yani yekşeki hasb gancap. Yani ana dibe yek car ki tez bareki dibe rozem Peygamber bina zisabin dibe معصية بينات برخيب كه برشور كه بخوتي بيني. أبيات البيت والله مقصاكر من اللي بتشديد البيت من دائما عبيد خيدان. البيت معصية شور خل بينات تيبي. برات تيبي جديدنا بيخمرات تيبي. دبي السلام عليكم مثلا دبي السلام يجي دبي السحر اللي تشكرن سيدا. يجي هناك جمر دبي هر جندي خريستيانا. نورا كابل شيء بابا شيء هي. يك هي بسحر خراد كه. ده بيقولوا سيدات بيشتري وايد. لكن السحر بسحر حرامه. Peygamber Aleyhisselam diyor ليس منا من سحر وسحر له. ايك سحر تشيكه او تشيكه يا جربي تشيكه هلوج نزمنا. حتى الحديث قال من سحر كفر. ايك سحر بك كافر yani. Şekli halakirna sihri şer'i olarak per şekli per. Harab sihri harab keci aynı günahıya o Peygamber medve رو عبادة وقبولنا بنوك باور بكن هناك وش دين جدرت. سادبي مرل ندري مالا خوي. الجمز لامي خوي مرل خوفك باشه مرل خو مستور بك باشه. دندري مالي ده. بيرك. يعني أكنا دورا مباح شيرخ شباب ك يعني وقت ثاني عرف عادتي مهنة مخالفة عرفيجي يعني نجايز لكن هنكي أنا بلكي ميري تاني بعد خوزة بيركاوي هنكي خسر فك. لكن وقت مثلا بازار كي خو او زلامي خوبن ابن بازار كبن بما عيبن مثلا بازار كجي خوبن اكثر عيبه اما او زلامي خوتب ثاني بن جويز سيد بي كشكا من حفت ما هي دجال حوادر باسكر هنا كالباتمان جمن قوتن جمشيخ وشيخ في مسري حل بك قوم چون جمشيخ شي قوفيا سحر لي شكرنا نظر لي كتيه نظر كيجي بمره نو صاوت شيخ درواكريه نشيخن سيدا فان نشيخن يعني نشيخن حاصل شيخن نفس مستشفى وانا حيلكارن وان سحر بازن وانا فركن يك بلاش خلقي مسكين يعني مثلا دكتوره تسيق مثلا دكتور تبي حوالي اوكريه دكتوره تابي دعاء كرن مثلا سوره فاتحه سوره فلق ناس هذا بلا بقين فكني اوجي ان شاء الله سيد بس işe grandkın bir şey grandarın ismini düşkünüm afte galo gusül lazım ya ne lazım abi gusüllerden babi de yani vak maniyeti yani evdi yani insanı ko ava işe grant ki vedici akmıştı be yani af ki şuliye ve ne meni yani meni la bir şey var hatta mezhebi İmam Hanifi'den meni xuş insan var bir şey var be cumhur lazım nabe lakin insan kare giran ki vedici evci gusül pel necise ama gusül necise lakin dezmile ilişki gusül vacib ne var böyle de seyda de bavemin maaşı emekli digre لبلي يجبو احتياجية ديامن بران نادي. أف شواية أدايج دبي وقتنا ديام صعب بس كان مش خطايا بدم. أنا أو معاشي ديو أو كي باوي نده باوي بيجونا كارده. نفقة ديوي مصرف ديوي جلو لباسه عيدي باوي نده بي حرام بيجونا كارده ورجع قيمة ديوي كارب قرقة باوي يغيره بكا حقيمة. ومثلا إسقاط جي وقت كو إسقاط كل جل الحياة واندا بده.
İskat mesela kefali son diye hemen rojiye hemen hinki tiştek bin kefart hemen gel hayata yudam. بله سيد بي از اسناف از بانقرات خبتم مجبوري يا برا زهردو شين شيكن اللي بلي بريمت بانك بفايزه فايز نايسر دمنا موضوع على الحسابيه بله ولا دانيا ولا بانكي دبي قالوا شويه انا بانقي faizli bin. O ne emanet Faizi ne? sanduğu bin harame. Çünkü ev faizi nestineci ev banka faiz dişkulin. Lakin hinki banka hene sanduğu ve ne emanet yani. Arabike sanduğu hatta ücret avancı bile kilit avancı خرابينه و zararnake. Lakin banka faizli çıka faizi nestineci ev faiz dişkulin bisa haram. بله هنا قناعتي خوشيت بيجن خو فتوى او دين وفتوى خدانه او جنا كم تشيون بيجن سيدات بي ام ماري تشار حب ام شغلن ام دكيدنه جوام خاني كي بستين ام شغلات شغلن في بريمه توب كري قالوا زكاه ليد كفه Yani para sar sene derbas ve çiz bu khani ve çiz bu zavacı ve çiz bu hacci ve çiz bu teşkilatı ve zekat et keve misal kadar. بله دبي سيدات وقتي ام جماعتي بي امام المشتكن او ملا خرا يانش ام بي شو ركعتي شو نظر ابو سرخو يا اتحاد بخون در ابو سرخو لازم ام تابع امام يا Lazım ne gel subhanallah bejin imam. بوت امام نسكني İnne sekne bana runen hatta imam spiyate rune bhavra selamet. يعني امبر اتحاد وقارن شيء عريجي فين سيدات اتحاد اول تدي اتحاد اول ميرق ابو قال امام اتحاد بخون در مشاركتي امام ناخذ ديرك ابو سرخو Ana etihata evvel ve etihata evvel ne farzı sünnet. Zbük sünnete ku imam rabu evi rabin indi evi çark hatay khub qadinin pasçı secdeki sevi. بله سيدات بي قيامت بالنسبه قيامتي حز عيسى بي في راسته تشكي ور هيانا تواتر çiğbi. Yani ana hadiste çok ayeti Kur'an hatta Kur'an innehu la ilmul saati ata Kur'an'e. Mesela ilm mana alametine Hazreti İsa alameti kıyameti. Ev yap hadise tevatür çiğbi inkarı küfür. سيدا برسوي اداويه زي برسم وخم برنامج قاباتكن دبي قلبي من بي ارادام تشتي خرابتين قلبي من قالوا قناي هيانا Ev günahın yani hatta mesela ayet kısa nazil bir ayet ala bir luguri kalbe ve Xuda ve cezabke ashabi için bak peygamber ve ya Resulallah. ولا خدا هنكي تكليف الماكريات قوتها مدى ولكن تشتي قلب ند قوتها مدى يكتين قلب افيام تشاكم في غمر سندوي بيجن يعني نبيجن وك يهوديا احتراسكن ربنا غفرانك ربنا واليك المصير ام لله ما في السماء وانتم ما في انفسكم وتخفوا يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنين كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وصاغوتن وخيط على اندي ويراك يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتعالى زيدي قوة اخل عبدي يخل وقتك يعني تسي قلبي قوة مال كانك تسينا قوة نمسؤوله يعني سي مالتا خود اشتراضي ان شاء الله تماشا فان هذا براستي دباشا ديام ده برسي كي اول برسي بمجادة سبيكر هذا بحياجي كي بالي برسمان زبالك دمامجي هاد داويه ان شاء الله حتى ولسه برسي غو برسن اول كيما مجادة سبيكن حتى دمام قدا ام دوام دكن حتى حفتي كده بين خير خوشيده مو خد سبي ربي العالمين خداي تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته